Reka duhere mu Rwanda. Nubwo RGB itemeye kwitabira ubutumire bw'ikiganiro cyacu kugira ngo tugire icyo tubibaza, umuyobozi wayo Professor Anastase Shyaka yahaye ikiganiro abanyamakuru abasobanurira impamvu barimo gukora ibyo bakora. Mwihanganire utujwi turimo nukubera ko cyari ikiganiro rusange n'abanyamakuru. Nagira ngo rero mbashimire kuba mwaje ngo tuganire, ngira ngo hashize iminsi itari mike kana ko no kuvuga ngo igihe hari uruntu ku mikorere y'amadini ndetse byinshi namwe mubivuga, hari namwe byo mugenda mukibonera mukabiganiraho mukabyandika bigaragaza ko hari ikibazo, ariko tutaragira ku kibazo reka tubanze tuvuge n'ibyiza. Ibyiza nuko u Rwanda ubundi ni igihugu uburenganzira bwo gusenga, kujya mu miryango ishingiye ku myemerere ni ntayegayezwa. Mu Rwanda wese arabyemerewe, abifitiye uburenganzira n'igihugu cyacu, iryo hame kirikomeyeho, nta n'ikiri buhinduke, nta n'ikizahinduka. Kuba abanyarwanda, kuba imiryango ishamikiye ku madini, kuba amatorero n'amadini ari imiryango dukunda, ari imiryango twubaha, ari abantu, ari igice tubona ko gifite akamaro gakomeye mu iterambere ry'igihugu. Nari ngiye kuvuga ngo iryo ni ihame tuziranyeho no kurisubiramo no kwisubiramo, ariko nta gihinduka. Uburenganzira bwacu n'itegeko nshinga ryacu nk'uko rya 2003 nk'uko ryavuye 2015 naryo ribigarukaho ku buryo butaziguye, bivuga ko ubwisanzure mu bitekerezo, mu mutimanama, mu guhitamo idini n'itorero, mu gusenga mu ruhame biteganywa n'itegeko nshinga n'uburenganzira bw'abantu, ariko bikorwa mu buryo bwubahirije amategeko. Ikindi ni uko nta n'uwashidikanya ku ruhare rw'amadini n'amatorero mu kuba abafatanyabikorwa bakomeye mu guteza imbere abanyarwanda, mu guteza imbere igihugu muri rusange no kubaka igihugu cyiza twifuza. Ariko tugendeye ku byagiye bigaragara mu minsi yashize, twagiye duhura n'abanyamadini n'amatorero, abayobozi bakuru bayo, tukaganira ku bibazo bitandukanye, tugahura n'izindi nzego, twagiye dukora amasuzuma atandukanye muri aya mezi ashize, amagenzura bitandukanye mu nzego z'ibanze, twagiye dufatanya hirya no hino n'inzego z'ibanze no kureba turere runaka uko bihagaze. Ibyo byose rero hari ishusho byaduhaye, hari n'icyo bidusaba gukora kugira ngo imikorere myiza, kubaka igihugu cyiza twese twifuza twishimiye bishobore kugerwaho. Icya mbere twagira ngo tubabwire icyo twifuza, uko twifuriza amadini n'amatorero afite ibyangombwa. Murabizi uko amategeko ameze ubu, umuntu araza yitwa itorero runaka ukamuha icyangombwa, afite n'aho asengera, ariko murabizi agenda akura, hari abagenda bakura. Uko byari bimeze ubu ngubu iyo bakuze bakagira izindi nsengero, ubwo nyine kubera ko bafite icyangombwa gituma ashobora gukora mu gihugu, arakomeza agakuriramo, ariko akenshi usanga bitanamenyekana neza. Ubu icyo twifuza rero, icya mbere twanatangiye ni ukuvugurura itegeko rimaze imyaka isaga 5 ngira ngo nyamadini n'amatorero bagiye baduha ibitekerezo, ariko ikindi noneho no mu gihe itegeko ritaraza turifuza gushyiraho ayo mabwiriza agenga uburyo bikorwa, akoze neza, harimo ibyangombwa byose bisabwa, agenda afasha no gukemura ibibazo bigenda bigaragara muri rya genzura tugenda dukora. Ukaba ufite tuvuge itorero, tuvuge ry'ababatisita bari mu mpuzamatorero, urugaga rw'amatorero y'abaprotestant CPR. Turifuza ko iyo mpuzamatorero y'abaprotestant yagifasha abanyamuryango bayo kunoza imikorere, gukora neza no guhwiturana. Hari aho babikora ariko hari naho bidatakorwaga. Igikomeye ngira ngo twifuza ko byajya noneho bikaba na kimwe kigize ya mabwiriza n'amategeko abagenga. Ikindi cya kabiri ni uko hifuzwa ko mu bijyanye no kwandika iyi miryango, nubwo gusenga ari uburenganzira, ariko ibijyanye n'insengero zisengerwamo hari hakwiye kuba inzira y'uburyo zizajya zemezwa ko zemejwe, zujuje ubuziranenge mbere y'uko zitangira no kwakira abantu bazijyamo, kandi tukabikorana n'izindi nzego ku buryo byihuta bitabaye imbogamizi y'uko dufite urwego rwa JAF mu turere twose, ariko ahenshi usanga iri tsinda ry'amadini n'amatorero ryafite arakunze kurireba cyane kubera impamvu yoroshye namwe mwakwibwira.
iyo urebye n'uburyo itegeko ry'amadini n'amatorero ryari rikoze ubona ni nk'itegeko ryakozwe abantu bibwira ko barikorera abatagatifu bazi ko ari abantu beza gusa nta mpamvu zo gutegereza no guteganya ko hari abazashyiramo ibihato wabonaga rwose ariko icyo ryari riteganyije. Ndetse kimwe cyari kinarimo iryo tegeko ryateganyaga ngo umuntu ushaka kugira idini n'itorero ajye arigira atangira anakore n'igihe atarabona ibyangombwa aba yatangiye gukora atangire rwose yikorere. Niko itegeko ubu ririho ryari rimeze. Niyo mpamvu ubu iyo turebye igenzura twakoze dusanga amadini n'amatorero twamaze ku imiryango ishangiye ku myemerere tumaze kwandika birasanga gato 700 bifite ibyangombwa byaba ari ibyangombwa bya burundu nabo benshi cyangwa n'ibyangombwa bibaha uburenganzira bwo gukora mu gihe runaka, ariko mu mibare yacu dusanga angana nayo cyangwa yarutaho ashobora kuba ari yayandi avuga ngo arabaji agikoramo mu buryo bwemewe n'amategeko ariko atariyandikisha nayo arahari kandi menshi. Uko kwaguka kw'itegeko biri mu byatumye hari n'abashobora mu buryo bwemewe n'amategeko kuba bagira amatorero ariko batarandikwa kubera ko itegeko rifite igihe ryabahaga ngira ngo ni umwaka bakora mu buryo bwemewe n'amategeko ariko batariyandikisha. Tukumva bizatugabanyiriza akajagari cyane. Ikindi kijyanye no mwikurikirana ry'iyi miryango kigenda kigaragara ni amakimbirane y'urudaca kandi akenshi usanga ashingiye ku mikorere n'imiyoborere y'imbere mu itorero ishobora kubijegera. Ikindi ku buryo umutungo ubonetse ukoreshwa, amafaranga akoreshwa ate, akurikiranwa ate, ajya he. Ibyo ugasanga iyo mikorere mibi n'imiyoborere mibi iragenda mu by'ukuri tuvugishije ukuri hari naho usanga iganisha ku kuzana amacakubiri mu banyarwanda. Akenshi nanone ugasanga turabijyamo dufite uko tubikora twihanganirana genda buhoro tutaba abantu b'Imana buri bundi bakwiye kubikemura ku neza, ariko biragenda bigaragara ko aho kugabanuka ahubwo biragenda byiyongera kugira ngo amadini acemo ibice abanyarwanda hazajya hafatwa ingamba ko abaretse bakabanza bagashyira ibintu mu buryo hanyuma noneho bagakomeza uburenganzira bwabo bukabaho. N'ubumva niba aho gufasha abantu gusenga ugiye gutiza umurindi kubacamo ibice biraruhije ko ayo masengesho yagera ku Mana kandi yaje mu buryo bufite ibibazo biremereye bijyanye no kudaha abanyarwanda amahoro asesuye no birimwe na rimwe bishobora no kuzamo n'ibindi byuririzi. Ugasanga abantu batangiye bapfa amafaranga byatera kabiri ugasanga ibibazo bibaye ibindi. Ikindi cyagiye kigaragara nacyo twibwira ko mu bufatanye cyane cyane n'inzego z'ibanze kigiye guhagurikirwa naho usanga amadini n'amatorero cyane yakiri mato kiri mashya afite aho akorera mu nsengero z'ahantu abantu basengera ugira impungenge ukibaza aho turi, ari ku rwego rw'isuku, ari imiterere y'inyubako, ari ubucucike, ariko nta ushobora gusanga ahantu hatera abantu 100 ntatera naho abantu bihagarika no guhumeka ukabona ari ikibazo, cyangwa se ukabona abantu basengera muri za shitingi, cyangwa se mujye munabyumva ubuvumo abantu bakajya mu bihuru mu buvumo. Ibyo rwose nabyo twumva ari ikintu mufatanye n'inzego z'ibanze. Hari naho twatangiye mu turere tumwe na tumwe twafashe iya mbere, iryo genzurwa rirakorwa. Turifuza ko ibyo bintu bijya mu buryo kurusha uko bimeze, kandi dufite icyizere ko turabona inzego z'ibanze zirimo nubwo atari zose ariko turere tugenda tubona rwose bagenda bashyiramo imbaraga. Icyanyuma wenda nagira ngo mbabwire nacyo gikurikiranwa twifuza gukora muri iyi minsi iri imbere. Ubundi murabizi umwuga wose ugira ibisabwa kugira ngo ushobore gukorwa, ari ubunararibonye, ari ubumenyi runaka, ari iki. Kugira ngo hashize iminsi icyiza cyabyo nuko ari n'abanyamadini ubwabo babitwibwiriye bati mu itegeko rigenga abashyiraho amadini ubundi nta kintu kirimo kivuga ko urwego bagomba kuba bariho, ariko se ko abaganga bavura umubiri n'abaforomo n'abagoronome bavura ibiti ko bo bagomba kuba barabyize, n'umwarimu wigisha ubumenyi nyabantu cyangwa se imibare ko nawe agomba kuba yarabyize. Kuki abanyarwanda baragiza roho z'abaturage babo nta kintu gisabwa, kandi hari
aho babyigira n'aho babyigishiriza nubwo byaba atari kaminuza ariko hari aho babikorera bagategura abantu. Ni ukuvuga ko roho ari idakeneye umuntu yaza akayifatira uko abonye adakeneye kugira ubumenyi abigiramo. Icyo ni nabo bakizaniye, ndetse mu nama y'ubushize twumvikana ko muri ayo mabwiriza dutegura kandi twifuza ko mu gihe kitari kure ayo mabwiriza yatangira kubahirizwa bitarenze itariki ya mbere z'ukwezi gutaha, kuko yari arimo akorwaho ntabwo ari ikintu gishya, ariko no kugira ngo abantu tumenye. Ariko nacyo kikagaragara ko umuntu witwa ko ari padiri cyangwa ko ari pasitori ari mu rusengero runaka, ni mu itorero cyangwa idini runaka, hari ibyo agomba kuba yujuje, kuko niwe tugiye kuragiza imitima y'abanyarwanda miliyoni 10 na zingahe, bose bemera Imana, barasenga, dufite abo turagize imibiri, rwose uwaroho we azi uko yakaje gusa shwi nta. So icyadushimishije nuko ari abanyamadini n'amatorero babivuga bati nyamara umwuga wacu mudufashe, ngira ngo iyo mpuruza yabo twayumvise, turifuza ko nabyo bijya mu buryo bikagira icyerekezo bifata. Nsoza nuko ngira ngo nibanze kubitagenda, ariko nagira ngo mvuge ko hari amatorero n'amadini afite uruhare runini, dukorana neza pe, afite ibitaro byiza, afite amashuri meza, afite na za kaminuza, arafasha iterambere ry'igihugu. Barahari benshi beza bakora neza, ndetse sinanashidikanya no kuvuga ko abadutenguha ari bo bake, bigatuma twifuza ko dufatanya kugira ngo ibi bintu birangire, kandi birangire vuba. Dukomeze twigirira amadini n'amatorero dukunda, twubaha, akora neza kandi aha agaciro icyubahiro abanyarwanda baba bayahaye, kuko ni abanyarwanda mu by'ukuri na leta yabo ibakorera, ariko ni abanyarwanda, ubundi abanyarwanda muri rusange bubaha amadini n'amatorero. Uko niko Profesa Anastase Shyaka abisobanura. Navuganye na Reverend Ephraim Karuranga, umwe mu bayobozi b'itorero ADPL. Muri rusange yambwiye ko rihagaze neza, ariko nanone yavuze ko hari ingaruka zageze ku nsengero zabo. Natwe byatugezeho ko ari insengero nyine zitari zuzura, kuko hari ahantu twebwe hari insengero zikuze bubakaga inshya, aho naho rero nuko mu biratunganywa ziragenda zikorwa. Twavuga ingaruka zingana gute muri rusange? Ku ruhande rwanjye mbona ingaruka zizaba nziza, kuko zihutisha ko izo nsengero zuzurwa, kuko ubu tuvugana bafunze uyu munsi, ejo bagakora ibisabwa rukongera rugafungurwa. Ngiye ku ruhande rwanjye mbona ingaruka ari nziza kuri twebwe, kuko zihutisha ibikorwa byo gutunganya aho dukorera kugira ngo hase neza kurusha. Ni nziza kuri mwebwe wenda kubera ko mufite ubushobozi, kuba adafite ubushobozi wumva bimeze bite? Kuba adafite ubushobozi ndibwira yuko se ntabwo insengero zifungwa zose. Kuba adafite ubushobozi bashobora gusengera hamwe n'abandi babegereye hamwe, nabo bagatunga ibyo basabwa. Kandi batemera bimwe? Kuba batemera bimwe nta kibazo. Twebwe iwacu ku matorero bashobora kuganira, bashobora gukoresha urusengero mu masaha amwe, abandi bagakoresha mu yandi, nubwo baba batemera bimwe, ruramutse rwujuje ibyangombwa. Ko hari abayobozi b'amatorero cyangwa b'amadini twavuganye nabo, bo bavuga ko kibabangamiye cyangwa cyababangamiye. Kuvuga ko cyababangamiye simbyumva neza, kubera yuko ngiye mbona ko ari inyungu zacu zo gutunganya aho dukorera, kubera yuko nta nubwo byadutunguye, ni ibintu byari bimaze igihe tubisabwa gutunganya aho dukorera, cyane cyane bamwe bari baratangiye kubikora, kuko iyo ugeze ahantu ushobora gusanga urusengero nk'ibigega byo gufata amazi barabishyizeho, gutunganya mu mbuga byaratunganyijwe. Kuko se nimba umuntu bamubwiye bati aho usengera nta toilette ihari, bakamubwira bati yihashyire, ubwo se yaba abangamiye cyangwa yaba yibukijwe? Ku ruhande rwanjye niko mbyumva. Nimba bamubwiye bati ahantu nta toilette ihari banzu ishake, ndibwira ko byaba ari byiza kuri we, nubwo byamuvuna, ariko bikazarangira nawe ageze ku gikorwa cyamufasha mu gutanga serivisi ye. Umbwiye ko babahaye igihe, ariko hari abavuga ko igihe babahaye ari kigufi. Babagaye igihe kingana gute? Biterwa n'icyo umuntu abura ku rusengero rwe, nibwo baguha igihe runaka. Ni ukuvuga ngo nimba urusengero ruri mu mushinga wawe rucyubakwa, ntabwo baguha iminsi 15, ariko niba ari ugushyiramo sound proof, nimba ari ugutunganya mu mbuga, ibyo bishobora gutwara igihe gitoya. Batanga igihe rero bitewe wewe n'ibyo ubura ku rusengero rwawe. Muri rusange rero ku ruhande rwanyu mwebwe murabona ko igihe batanze kirahagije, nta kibazo kibateye muri ADPL?
twebwe nta kibazo biduteye, biterwa n'ibyo ubura aho ngaho kuko ahenshi mo biranarangiye. ariko wowe utandukanye ngira ngo na bagenzi bawe hari batandatu bavuga ko bagiye mu nama itemewe n'amategeko, ngira ngo bari bagiye mu nama kubera ko babonaga ko ibyo bakorwaga bidashimishije. Icyo nzi nuko bijya gukorwa baraduhamagaye twese abanyamadini, twese turaterana nk'uko byari bisanzwe, batumenyesha icyo gikorwa uko kizaba kandi baduha urubuga. Hari icyo mufasha bariya bagenzi banyu muhuriye mu kwemera? Ibyo ni ibisanzwe bya buri munsi. Hanyuma ikindi gisigaye nitabera bwacu uzareba ko uko ikibazo kimeze n'uburemere bw'icyaha bakoze. Namwe mwemera ko ari icyaha bakoze? Iyo umuntu ari mu bushinjacyaha akavuga ko ashinzwe icyaha, urukiko nirwo rumusobanurira ngo iki ni icyaha cyangwa si icyaha. Ko nanjye umunsi navuga ngo ni icyaha cyangwa se si icyaha, ubushinjacyaha nibwo bibashinzwe, hanyuma ubutabera nabwo bugakora akazi kabwo. Imbonivano ntiyarekeye aho kuko yohereje Jean Claude Mwambutsa gusura Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba avugana n'abakristo bagizweho ingaruka n'icyo cyemezo. Uru narwo bararufunze? Bararufunze. Bababwiye se ko warufungiye? Ntirwujuje ibyangombwa. Ibyangombwa n'ubundi ndabona rudakinze, nuko rutuzuye n'icyo barufungiye? Nuko rutuzuye. None se bamaze kurufunga mwebwe mugitwaramo gute musengera he? Dusengera mu mujyi, turatega tukajya mu mujyi. Ugomba kuba bavunnye ariko? Cyane, kurumva umuturage kugira ngo afate amafaranga nk'J150 ajya gutega agiye gusenga biravunanye. Ku buryo bibaza ko harimo n'abatabikora babyihorera kujyayo kubera kubura ayo mafaranga? Nyine iyo uramutse bitewe n'uko ushobora kugerayo wenda amateraniro arangiye, hari igihe ushobora gucika intege bitewe n'uko ubuze uko wagerayo. Hari abatayabona nk'ubu ejo bundi abo twateranye twari bake, ntabwo bose ariko bagezeyo. None se nk'iyo urebye ku bijyanye n'igihombo umukristo wasengeraga hano utakemere kuhasengera, ni iki yahombye iyo ubirebye nkawe nk'umuyoboke ruhaturiye? Umuntu wemera Imana nyine iyo bigeze nko ku cyumweru waza kugasenga, hari icyo utakaza muri wowe kuko niho wumva Imana. Umuntu uba witeguye gusenga ukabura uko wajya gusenga birakuvuna mu mutwe. None se abayobozi banyu ndavuga abayobozi ba ADPR bababwira ko bizakemuka bigenze gute? Ubwo ntibarafata ingamba, nta gisubizo nyacyo kiraboneka. Turategereje bazadutangariza buriya nyuma y'uko bitewe n'uko igihe ni gitoya giciyeho baduhagaritse. Hanyuma se mwumva mwebwe nk'abakristo ba ADPR nta kintu ni iki musaba leta? Mubona hari icyo yabafasha kugira ngo mukomeze mwemerwe gusenga? Icyo twasaba nuko batwemerera wenda tukajya dusenga, ibyo bisabwa tukashyiraho imbaraga tukabikora, ariko dusengera bugufi. Urabona gutanga ayo mafaranga ujya gusenga biratuvuniye mu by'ukuri. No kuvuga ngo namwe nk'abakristo mwakwemerera mukifatanya ayo mwari gutanga ku matike mukatanga hano urusengero rwanyu rukuzura cyane, ku buryo bitewe n'uko n'ubundi nicyo gikorwa cyarimo. Urabona turi mu kubaka, nicyo gikorwa twakoraga n'ubundi cyari gikomeje. Ubu urusengero ruzamutse mu gihe gitoya cyane. Ariko muri rusange ibyo leta ivuga nabyo murabyumva? Turabyumva rwose ko gusengera ahantu heza ni ngombwa kandi ni byiza. Ko mbona n'ubundi urusengero mwasengeragamo ndabona ntabwo rwuzuye, ni ibitaka, nta gasima karimo, ntabwo rukinze. Mwebwe mwabonaga bitabateye ikibazo nk'abahasengera? Ibyo byari biduteye ikibazo bitewe n'uko ubundi urusengero rufite amateka hano rwaragurutse, rwari ruhari. Uru rero nibwo twari dugitangira turimo twubaka. Izi zose ni imbaraga ubona twashyizeho. Turimo kubaka ibi bikorwa, tubikoze vuba vuba, ariko turacyakomeje. Urabona ubu ngubu turi muri gahunda yo gukinga n'ibindi bikorwa bikomeje. Ariko mwabona ko ari ikibazo gusengera ahantu hameze nk'ahangaha, umuntu yona ko namwe ari ikibazo? Nk'uru ni urusengero, ADPR yindi yayo iri mu mujyi. Ubuse umukristo wa hano yava hano akajya gusengera mu mujyi, kandi urusengero rwabo wenda ntibakemera bakarujyamo rutaruzura, ariko bakaba barukoreramo. Muri make wowe urumva leta yakwihangana mu gihe abakristo bari kwisuganya? Muri make rwose nose nawe urabizi niyo nsengero. Amafaranga kugira ngo insengero zubakwe ni ukwegeranya iyo amaturo y'abakristo n'utundi tuntu twose abakristo bitanga ni nabwo insengero zubakwa. Nose niba urusengero rudafite umuterankunga urumva rwakubakwa? Murabigenza gute muri iyi minsi? Muri iyi minsi bafashe umudugudu umwe hariya mu mujyi, ubu ngubu niho turi kujya gusengera.
ntabwo se bibagoye kuva hano ukajya gusengera mu mujyi ugombye gutegesha amafaranga? nyine biratubangamiye ariko nyine kubera ko dufite icyo twamenye tugomba kugenda. Icyo mwamenye uvuga ni Imana? Ni Imana, bamenye Imana kandi nanone ntabwo twakicara mu rugo ngo tureke gusenga. Urusengero rwafunzwe turacyakomeza kubaka n'ubundi ejo bundi nirufungurwa tuzakomeza dusengeremo n'ubundi nta kibazo. Urabona ngenuye hano hepfo ni hafi cyane ariko amatike yo kujya mu mujyi nakitunganyije vuba vuba ngahita nza biragoye. Nanone na korali nyine tugomba kujya kurepeta. Wari umuririmbyi ubuse uva hano ukajya mu mujyi kujya gusubiriramo indirimbo? Ndabikora cyane. None se ko n'ubundi ubona runo rusengero ukuntu rwari rumeze, nta si imirimo ntirufunze, hanze ntihatunganyije, ubundi mwebwe mwabonaga bitabangamye? Kubera ko n'ubundi twari tukikomeza inyubako twabonaga bitatubangamiye, twagombaga gusenga ariko n'ubundi turi kubaka tuzi neza ko imbere ari heza. Nose nk'abakristo n'ubundi leta irabafungira kubera ko mutaruzuza mu byo mugomba kuba mwasaba iki? Ngewe ukuntu mbitekereza buriya numvaga kubera ko n'ubundi tukirimo kubaka batureka tukagomeza tugasenga hanyuma ahubwo tukihutisha inyubako, ibisabwa bigakorwa vuba vuba hanyuma tugakomeza tugasengeramo. Ese uretse ayo matike n'izo ngendo ndende mukora, ubundi n'iki mubona kindi cyangiritse nyuma y'aho leta ifatiye icyemezo cyo gufunga izi nsengero ivuga ko zitujuje ibyangombwa? Hari abantu benshi bazacika intege kavuga ngo ntabwo tuzajya gusengera mu mujyi, tuzajya mu gusengera hafi. Urumva ni abakirisitu tuba turi gutakaza. Harabuze cyangwa nuko ubyibaza ko bizava? Ntekereza ari uko bizagenda kubera ko abantu benshi ntabwo bazajya babona amatike, cyane cyane harimo abakecuru, harimo abantu badafite imbaraga, abarwayi yenda bajyaga baza gake gake bakaza gusenga, ntabwo bazajya baza mu mujyi rwose biragoye. Ariko ubundi ngo na ADPR insengero nyinshi barazifunze, nibyo? Ko numva abakristo bose mufite impungenge z'uko bashobora gutakara cyangwa bagacika intege cyangwa bakagabanuka? Bashobora kugabanuka ariko nkanjye nkurikije uko mbitekereza bazagabanuka, kereka wa wundi n'ubundi yari afite umutima wo gusenga wamenye Imana hanyuma abandi n'ubundi bazaga bakwega ibirenge bazacika intege, byo birumvikana. Twe baratwirukanye nyine, twe ntabwo turagira nyine aho dusengera, dutegereje ibyangombwa nyine bihagije. Nazo ubwo mu gihe mwafungiwe mutarabona ibindi byangombwa, mutaruzuza ngo ahantu hanyu bahashime, ubu murasengera hehe? Ubu ni ahantu dusengera, njye mba nibereye mu rugo. Ubu tegereje ko muzafungurirwa mukabona gusenga? Nibwo tuzasenga nyine, nanjye ndarindiriye. Gusa ntabwo bibangamiye ukwemera kwawe? Njyewe icya mbere niyo yaba atari urusengero, kuko twebwe turi urusengero rw'Uwiteka. Ntabwo insengero nubwo tujyamo tugasenga ni ukugira ngo nyine byitirirwe ko ari urusengero, kugira ngo tubone nyine aho tuzaduhurira nk'ikoraniro, umuyobozi runaka nyine ari umuyobozi w'itora akadufasha nyine mu bintu nk'ibyo nyine nk'abantu ba Kristo. Ariko njyewe mu bufasha bwanjye mba numva njyewe bimfashije, njyewe urusengero njye ndi kumva ari njyewe, kuko iyo nihanye ibyaha nkumva nyine mu mutima njye ndanezerewe, nta kindi nashinja kuvuga ngo ndasengera ahantu nyine mba nicariye mu rugo niturije. Ni ukuvuga ko ibyo gufunga wowe nta kintu bikubwiye? Ntacyo bimbwiye, ariko nyine uretse ko iyo bafunze itorero nk'iryo ngiryo, bene data twarakoranaga umurimo nabo batari kuwukora, mba numva nyine bigoye bibangamye, numva nyine itorero nyine babareka bagakomeza bagasenga, ariko njye mba nicariye mu rugo rwose. Akenshi iyo umuntu agiye gusenga nk'uko muze mu itorero barasenga bikagira icyo bimara, kuko buri muntu wese bimuha kutagira iki, kutaba nk'ikirara akagenda azerera mu muhanda cyangwa ajye mu nzoga nk'ibyo byose. Nk'uko nabivuze, icyo cyemezo cyagize ingaruka ku bayisilamu. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarugenge bumaze gufata icyemezo kibabuza gukoresha indangururamajwi bakoresha mu guhamagarira abayisilamu kujya mu masengesho.
ubwo butegetsi bwavuze ko bwafashe icyo cyemezo mu rwego rwo kurwanya urusaku. Jean Claude Mwambutsa yavuganye n'impande zombi ndetse anavugana na bamwe mu bayisilamu. Umuyobozi w'umurenge wa Nyarugenge Bwana Havuguziga Charles uvuga ko yubahiriza ibyemezo by'umujyi wa Kigali asobanura ko amabwiriza mashya agamije kubuza urusaku rubangamira abatuye umujyi. Mu gihe cy'amasengesho byari bimenyerewe ko ibyumba birangurura amajwi biri hejuru ku nyubako z'imisigiti byifashishwaga mu guhamagara abayoboke kwitabira isengesho. Ibi ngo nibyo bigomba guhagarara, kandi uyu muyobozi akemeza ko bivugaho rumwe n'abakuriye abayisilamu. Gukomeza no gukoresha buriya buryo bwa za megafone zubatse hejuru y'imisigiti twasanze nabyo bibiri mu cyerekezo cy'ibitera urusaku. Nabo rero basabwe kandi batubwiye ko ntacyo babangamiyeho, nkaba nabonye batangiye no kubyubahiriza kandi ntibibuza abayoboke babo kugana amasaha yo gusenga kandi ku gihe. Nubwo avuga ibi ariko ubuyobozi bw'abayisilamu bwo busanga hari hakwiye gushakishwa ikindi gisubizo mu rwego rwo kugabanya urusaku. Umujyanama wa mufti w'u Rwanda Sheikh Mbarushimana Suleiman avuga ko uyu muhamagaro uba ku masaha atandukanye y'umunsi ufite imizi mu kwemera ko abayoboke b'idini ya Isilamu. Mu by'ukuri rero ya muhamagaro wari witwa adhana ihamagarira abayisilamu kuza gusari ushingiye ku idini, ushingiye ku kwemera kw'ibanze ry'ukwemera rya Isilamu, kuko n'ubundi uhamagarira abantu kuza gukomeza gusingiza y'Imana imwe, gusenga y'Imana imwe, kubakura muri wa murongo wo gukora ibindi bikorwa bakiberwa igihe cyo gushimira Imana. Ku buryo rero kuba hari uwavuga ati uwo muhamagaro ntuhagarare, yahagaritse ukwemera Imana no kuyiha agaciro kw'igihe cyayo. Tukibwira ko rero nta muyobozi wabikora, ahubwo yavuga ati habaye ikibazo kibangamye muri yo kumva yishakira igisubizo. Kugeza ubu twari twabona abantu batwereka bati byatubangamiye, byatubujije kubaho no gukomeza gukora ibikorwa byiza. Ibivugwa na Sheikh Mbarushimana binashimangirwa kandi n'abandi bayoboke b'idini ya Isilamu basanga nta mpamvu n'imwe yo gukuraho ubu buryo bwabo bwo gutegura isengesho. Kutubuza gutora azana ni nko kutubuza gusenga, kuko azana ni kimwe mu ngingo zibanziriza gutegura isengesho. Oya, kutubuza gutora azana no kutubangamira gusa. Ntabwo bishobora kubangamira abaturage. Iyo bangamiye abaturage bari kubivuga bakigaragambya. Abaturage ntabwo barigaragambya nk'abantu tuzasangiye imyemerere, ntabwo bigaragambya. Benshi bavuga ko iriya azana ibabyura bakajya mu mirimo yabo kare. Iki cyemezo kije gikurikira ibikorwa byo gufunga insengero n'imisigiti mu gihugu cyose biregwa kutuzuza ibisabwa n'ubutegetsi. Nta mibare ihamye yari yashyirwa ahagaragara izimaze gushyirwaho ingufuri, ariko nta gushidikanya ko ari nyinshi. Nko mu mujyi wa Kigali honyine hamaze gukingwa izigera ku 1000, mu gihe mu majyaruguru habarurwa izisaga 700 zafunzwe, kuzigera ku 2000 zibarurwa muri iki gice cy'igihugu. Hashize amasaha agera kuri 24 ubwo butegetsi bwisubiyeho. Sheikh Suleiman Mbarushimana, umujyanama wa mufti w'u Rwanda, yavuganye na Jacques Nitegeka amusobanurira uko byagenze. Ubwo burenganzira twabusubijwe nk'uko bisanzwe, abayisilamu mu Rwanda bakazajya bakomeza gukoresha biriya byuma ndangururamajwi hakorwa azana. Abayisilamu kuza gusari nk'uko bisanzwe. Ko twari twumvise se ngo ahubwo bari bababwiye ko bitagomba kurenga imbibi z'imisigiti, niko bimeze? Ntabwo higeze hasohoka icyemezo kivuga muri ubwo buryo, ahubwo hari hasohotse cya kindi cyabuzaga ko izo ndangururamajwi zikoreshwa. Noneho rero nyuma y'uko tuganira n'inzego z'ubuyobozi, mufti w'u Rwanda aza kutubwira ati ubuyobozi bumaze gushishoza neza no gukurikirana bwasanze nta kibazo mu by'ukuri gifatika gihari giterwa n'ukuntu azana ikorwa. Kubera iyo mpamvu azana ikomeze gukorwa nk'uko bisanzwe. Uko bisanzwe rero ni izo ndangururamajwi zikoreshwa n'ubundi, kandi ntabwo byabaga ari ibintu bigize bitera ikibazo ku buryo byabaga bitarukira mu ijwi rihwanye naho n'ubundi abayisilamu bari kuri imbibi z'uwo musigiti bari, kuko kuri buri musigiti basoraga azana yabo
ingana n'aho abayisilamu batuye hafi y'aho ngaho byibura bashobora kuyumva neza. kuko icyemezo kijya gufatwa nuko hari impungenge y'uko zino ndangururamajwi zisakuriza abatuye umujyi wa Kigali kuko zarengaga imbibi z'imisigiti. Ni nayo mpamvu natwe hajya gufatwa kiriya cyemezo cyavugaga ko zahagarikwa, twumvaga ibidutangaje kuko mu by'ukuri uko byari bisanzwe bikorwa ntabwo byagiraga abo bibangamira ku buryo babigaragaza ngo bavuga bati biratubangamira, biratubuza amahoro abaturiye hafi y'iyo misigiti, cyane ko n'ubundi azana bikorwa mu gihe cy'iminota 2 gusa. Noneho tukibaza aho byaje guturuka mu buryo bufatika tukaba tutarabonaga. Azana zirakorwa bisubira nk'uko byari bisanzwe. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. uko niko byifashe mu Rwanda, ariko nk'uko natangiye mbivuga icyo kibazo cy'amasengero kiravugwa no mu Burundi nubwo bitaragera ku ntera yo mu Rwanda. Leta y'u Burundi yavuguriye itegeko maze itanga igihe cy'amezi 28 yo kwivugurura no kwitunganya nk'uko ndabisobanuriwe na Terence Ntahiraja, uwungirije minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu akaba n'umuvugizi w'iyo ministeri. Hagiyeho itegeko rishasha rigenga amashengero, inyigo rishasha. Iryo nayo ryari ryagiyeho ku itariki 31 Kigarama 2014. Ico gihe umushikiranganji yari ahari yari yatanze amezi 28 kugira ngo amashengero yose aba yamaze kwisunga iri bwirizwa rishasha rigenga amashengero. Kuko bwa mbere hasanzwe hariho itegeko bwirizwa ryo mu kwezi kwa 4 1992 ryari rishaje, ryari kijanye n'ibihe twarimwo kuko ryavangatiranya amashengero n'amashirahamwe yandi. Nyakubahwa umushikiranganji w'ubu w'intwara hagati mu gihugu n'ibibazo zo gukunda igihugu nawe nyene ikiringo mu cyangwa cyari cyaheze yaraheje yarongera ko ikindi kiringo kitari kinini kugira ngo bagerageze kwisunganya amategeko kandi tugiye kwibara muri rusangi ntango bareze irimo twebwe ni wacu biriko biragenda neza. Ibyangombwa musaba amasengero kuba juje nibihe? Ibisabwa rero turashaka kubabwira mu ncamake nuko ubwa mbere ari uko atashengero na rimwe ryoshobora kugira ibimenyetso by'irindi shengero, no kuvuga ugasanga amashengero abiri yitwa kubiri mugabo ugasanga ibiyaranga byose byabaye bimwe, urumva aho haba ingorane byoteranya abantu, cyo ko kirabujijwe. Umwangane gato nk'umusaraba abemera Kristo bose bahurira ku musaraba. Nta kibazo, twebwe amashengero urumva urabona ko amashengero burya arubwoko ni bubiri canke butatu. Urabona hariho Eklezia Katolika, hariho ayandi mashengero y'abaprotestanti atandukanye menshi, hakabaho nabo bita Islamu, no kuvuga ari mu migwi 3. Islamu nabo nyene no mugwi usanzwe uzwi umwe, Eklezia Katolika nuko hakabaho nandi mashengero menshi y'abaproti. Yaragwiriye kubera iki? Kubera ko twebwe ini wacu ibwizwa shingiro iraha uburenganzira umuntu wese kwemera uko avyumva, igihambaye no kuyubahiriza amategeko y'igihugu, akubahiriza amategeko abasanzwe ahari. Kubera ko nta muntu numwe aseta gukumirwa kubera aseye kucanke kuriya mu gihe ariko ariko yisuza amategeko. Tubisanga mu ngingo ya 22 y'ibiro shingiro ryacu ry'u Burundi. Bivuga yuko abene gihugu bose bangana imbere y'amategeko kandi akabakingira kumwe. Igihambaye nuko bifuza bose kubikora baheza bakisunga amategeko abigenga, iryo ibiro shingiro n'iri biro rero dufise muri kano kanya turiko turababwira. Ndaguhunganya kuko warukinsobanurira ibyangombwa amasengero agomba kuzuza, hanyuma ndakurogoya, ariko nongere nsubire ku kabazo gato hanyuma ndakureka ukomeze. Umuntu kwemera icyo ashaka itegeko nshinga rimuhera uburenganzira, ariko hari inkuru narimo gusoma hano mu mwaka wa 2014 igihe iri tegeko ryari mu nama nshingamateka, hari umudepite ngira ngo ni Jean Minani yabarabajije ati se ubundi kutwemera amadini nk'aba bemera amadini ya gakondo ko badahabwa uburenganzira bwo gusenga bariya mu Kinyarwanda bita nk'abanyabingi n'ibiki. Hanyuma
minisitiri Nduwimana aramusubiza ati abo ngabo bakoresha ngo ni ibintu bya kera ariko nabo bari bakwiye guhabwa uburenganzira bagasenga ibyo bemera nibyo shira uko byanditse nta dini na rimwe ihagaze ko nukuvuga rero n'abantu hariho n'abatemera imana ega ntibafata ku nguvu ni uburenganzira hari abasenga hari abadasenga haravuga bati jewe iby'imana ntumbaze ni uburenganzira bwabo igihambaye nuko umwe wese ahari yubahiriza amategeko y'igihugu twebwe niko bimeze ubwo rero n'uwemera nyabingi ashobora ukuntu kwemera kubikora nta muntu ategekwa kuja mu idini iri canke ririya ayo yose nadondaguye abijamo kuko abishatse ni bimwe nakubwira yangigo nagusomera uwo ari we wese nico gituma rero twebwe atakibazo binateye imbere hari abo bita mu gifaransa ngo abate barabaho nini wacu ushaka gusanga bariho hari abantu batarabatizwa bafite imyaka 60 nuko bibereyeho uko batajya mu isengero mu burenganzira bwabo igihambaye nuko mu buzima bwabo bwa misi yose urumva ntubuzi ivyo bemera ashobora kwemera izindi mana ziwe za kera cyangwa ibindi naho kumureba batashaka kumugaragaro ntawe ubizi ariko twebwe mu burenganzira umuntu ajya mu idini cyangwa iriya kuko abishatse atagahato agiyemo n'ibyo shingiro ryacu bivuga dusubire rero kuri byangombwa bisabwa na leta kugira ngo isengero rishobore kwemera murakoze cyane niko ndababwira ibisabwa hanyuma kandi umuntu kugira abe afise ishengero n'imiburiburi nuko iryo shengero riba rifise n'imiburiburi abantu barishinze bashika 300 aho ni ku Barundi igihe abanyamahanga ateza gukwiza abantu bashika 500 murumva yuko ibyagiyemo kubera kare wasanga hari ingorane cyane mu masengero atandukanye aho wazubona abantu bari mu isengero ukazubona umugabo umugore umwana n'umuhungu badutse muri iryo shengero bashinze ikindi kintu cy'umugwi wabo ugasanga bariko barakorera muri iryo shengero bashinze n'irindi arakajagari ari ibintu byari kubatera ibibazo kugira ngo bihere no kuvuga yuko iri biro ryaje gutondeka ibintu ku murongo neza naho rero abantu bahawe ico kiringo cyose kugira ngo bisunge iryo bwirizwa ibyo maze kubikwiza hanyuma kandi nta muntu n'umwe ashobora kuja mu mashengero abiri ndashaka kuba umuprotestanti w'umukatolika kimwe aja muri kimwe ivyo bisabwa ko amashengero aba afise urutonde rw'abantu ntahave azarungika abantu kuza gusambura ayandi mashengero kuko abamuvuze ngo ni umunywanyi w'iri shengero canke iriya usanga kumbure hari amatati baza baramutuma ni ukuvuga umuntu ico yemera aja mu ryo ashaka ni nk'uko umuntu ashobora guhindura akaja mu rindi uburenganzira bwiwe kuko n'ububasha bwiwe afise kandi atakibazo hanyuma kandi amashengero afise uburenganzira ariko mu yubahiriza amategeko bwo gukora ibikorwa byayo mu gihugu cyose atangorane nisunze amategeko hanyuma kandi nta shengero ryemerewe kugira umugwi urwana ubona ko hamwe hari ibigo bimwe bimwe usanga hariho amaleta bavuga ko afatiye ku idini kanaka cyane cyane rya isilamu umuzi hari ibibazo ashingiye ku byo bita rashahiya ivyo rero ugasanga biteye ingorane cyane mu bihugu bitandukanye nico gituma twebwe iyo ngorane tutayidufise kandi ntayo twifuza no kugira ngo uburenganzira hanyuma kandi nuko amashengero avuga ko afise ahantu asengera kubahirije ibidukikije imibano amagara y'abantu umutekano ariko bidahungabanya ubuzima bw'abantu aho niho hari ikibazo rero hari ikibazo nyene hari ikibazo gikomeye iyo ni ngingo ya 31 mu gace kayo kagira 14 uravyumva hanyuma kandi aho niho nasomaga muri iyi nkuru uvuga ko mu Burundi hari amasengero arenga 557 amwe ni mato cyane ararenga yo ni nkangahe uribaza ko barenga 600 arenga 600 aho hari mu 2015 niyo yari 586 ico gihe ubu urarenga kuko naho baguma batubesha hamwe ngo mu Burundi baratakaza karabujijwe amashirahamwe gitigira ubukera mu 2015 byari hafi 6,000 ubu yarenga 7,000 amashenga yari 586 ubu bararenga 600 kubera uburenganzira bw'abantu babubahirizwa abakeneye kugira icyaha kiriya bafite uburenganzira bakabikora kandi amategeko akabakingira nk'uko bavyifuza aho nashaka kuvuga ni aya masengero mato usanga asengera ndanimo gusoma inkuru hano amwe asengera mu mahema amwe agasengera mu mazu adakomeye aho niho hari ikibazo rero nibyo nakozaga nti ikibazo cyo kugira ahantu hasengera ico kirahambaye kuko ingingo ya 36 y'iryo bwirizwa ndayisoma mu gifaransa ndayisigura ivuga iti nduguye twamugina les célébrations et les séances de prière animées par les confessions religieuses doivent respecter l'environnement et l'ordre public urumva yuko ibikorwa byo gusenga kutazira imana bitegereza kuba hubahirijwe aba muri ako karere aho hantu
hanyuma kandi bubahirije n'umutekano w'abandi. Aha rero nagera kubwira yuko mu bisanzwe nico gituma itegeko ryagiyeho kugira ngo rihagarike ivyo. Mbere byari bikaze kandi bikomeye, aho wasanga hari abantu mu makaritsiye mbere bagomba kwitwara, wewe ushobora kuba uravugiriza ingoma uri muri karitsiye, abantu baryamye mukarinda buca, urumva vyahava bigorana. Nico gituma iyi ngingo yaje kugira ngo ivyo ufise ngaho biheze byubahirizwe muri iyi tegeko. Aho nanjye reka nkubaze ko gukoresheje ijambo mu makaritiye ndasubira kuri abayisilamu bene bacu kuriya kuntu basenga bahamagara ikintu bita adhana, Allahu akbar Allahu akbar, bakavuga cyane bagakoresha ibizindaro. Ibyo ngibyo si ukuvugira umutekano w'umuntu, hari umurwayi, hari umuntu. Nico gituma urabona ku ibintu byo gusenga Imana n'ibintu byo kwitondera kandi byo kubahiriza ukwizera kw'abantu. Nico gituma hariko haraba twisunze rino tegeko kumbure, turamaze kuganira n'inzego zijeje na kwa mushikiranganje, nibaza ko ariko abitegura neza, turabe amasaha yoba ntarengwa kuko byoheza bikabuza abantu mbere no kugira tugabanye izo ngorane kwa ya mashengero mashasha nk'ingingo ya 35 y'iryo bwirizwa irabitombora neza. No kuvuga yuko mu gihugu hagati kuva ku isengero kwidini kuva kuri yindi cyangwa ishengero hateza kuba n'imiburi ikilometero, ni kuvuga imetero 1000, hanyuma mu gisagara naho imetero 500. Hanyuma rero mugabo naho ryaje byarabonetse ko ariho hamwe nko mu gihugu hagati ushobora gusanga izo metero zitubahirijwe, muga byabaye kera kandi babanye neza atangorane. Muri ico gihe iteko ryaje gusambura ingoro z'Imana, mugabo ryaje kuja mu ngiro mu gihe risinyiwe ko, no kuvuga yuko rihagarike kuwo murindi uko twaba dusanga hari usobekerane rw'abantu baba banashwana byo hava bigorana. Uravuze rero uti ku bayisilamu barabigiranye n'urumva baradukangura saa 10, nabo nyene baza ko hazoba kuganira na leta kugira turabe amasaha canke bavuze cyane gose kubera ivyo byose uri kurabwira abantu mu karitiye kawe ugasanga uri uraduza igishaka ku makaritiye 5 hari uwundi musigiti urumva ko uri kurakangura abantu, ariko ivyo tubikora mu mwumvikano. Tuzoja inama rero bagerageze bijya vyuma kugira ngo ugwamaze uri guhishura havuruza abantu gusinzira, ariko kandi tubahurengaza bwabo gusanga nkuko bavyizera. Wari ugikomeza ariko umbwira nuko kunyuze mu ijambo gusa ibindi umaze gushira bityo ko amasengero sibahiza amategeko, ivyo biba bikwiye. Hanyuma kandi urumva ko uburenganzira wacu bwahijwe cyane n'abanyamahanga, bafite uburenganzira bwo kuza gusaba bakemererwa. Ariko ndavuga ku byo amashengero ateza kubahirizwa, ariko hariho n'ibyo bita amadruwa afite uburenganzira. Ni byinshi cyane sinzi ko twobigaruka ko n'ibyabangombwa ego. No kuvuga yuko ishengero ryose rirabaho kandi rifite uburenganzira bwo gukora ibikorwa byaryo yisunze itegeko mu gihugu cyose, n'uburenganzira bwayo. Hanyuma kandi amashengero arafite uburenganzira bwo gukora ibikorwa ku gihugu cyose no gusenga, kwigisha ijambo ry'Imana nk'uko bavyizera kandi bikwiriye, gukorera mu gihugu cyose, kugira uburenganzira bwo koroherezwa mu gihe bazanye ibintu importation, no kuvuga bakuye hanze bije gufasha mu bintu bya sociale, ibintu by'imibano cyangwa ibindi byo gufasha byifashanyo. No kuvuga yuko muri ico gihe babisavye hariho amategeko bigenga, baronka ico bita exoneration, no kuvuga ntibabirihira amakori mu gihe hari ibintu bije gufasha atari ibintu bije kudandazwa. Ubwo burenganzira amashengero yabiteguye neza arabufise kandi birakorwa. No kuvuga yuko ibikorwa byose ayo mashengero akora, ariko bigasaba yuko abikora yisunze ibi byose. Ashobora kugira amadiyoseze, ashobora kugira amadistrikti bice hirya no hino mu gihugu, ivyo bifitiye uburenganzira, nta ngorane. Baza barabibaza hanyuma tubishyuhego. Mu gihe rero ayo madini yuje ibyo byangombwa, umbwiye ko ararenga 600, nubwo yagera ku 1000 ntacyo bibatwaye, agomba kuba yuje ibyangombwa mwifuza. Kuko mu gihe ibwizo shingiro ry'u Burundi rivuga yuko umuntu ateza kubahirizwa mu burenganzira bwiwe no gushiraho ishirahamwe cyangwa gushiraho ishengero, uburenganzira bwiwe. Nagwara akarorero mu 2015 twari tugeze ku mashirahamwe yaba 6,000, ubu naharega 7,000. Ni kuvuga aguma yemererwa ku munsi ku munsi. Iyo abantu rero bagiye hamwe bakubahiriza amategeko mu kwizera kwabo no kwemera no kwishira no kwizana, ni uburenganzira bwabo. Mu gihe ubabuza, ni mu gihe wohenda ibizwa shingiro kugira ngo bikuremwo,
ko bitobandanya n'ahandi aho naho n'izanduru zica zivuga ngo heraba mu Burundi ngo akata akazina muntu ngo ntikubahirijwe n'ubu birirwa barabeshera Burundi ko ahote bariko nimba ari ahantu hari uburenganzira kandi abantu bisanzuye nagira kuvuye ko ari ngaha mu Burundi wacu ariko bituma n'abanyamahanga badufitiye inzigo bamwe batagomba kutworohereza kuko agahugu keza kandi kamatemba batanobuke kameze neza ego kararyo Uburundi buraryoshe ibaze isi yose sinzi ko urabona ku ikarata ya Afrika na kaburungu abarundi n'abanyarwanda burya barikunda cyane isinze amaso mu Burundi no mu Rwanda sinzi impamvu bararyoshe ni ibiyaga bigari ibiyaga byiza bimeze neza ni ukuvuga sinzi icyo barondera ni umutima wa Afrika igihugu gitemba amata n'ubuki yashinze amaso iraturembeje nuko natwe tubemera ko batwonorera agahugu kacu mu Rwanda baravuga ngo Imana yirirwa amahanga igataha u Rwanda cyangwa Imana yirirwa amahanga igataha Burundi n'igitangaza urumva rero nuko bimeze rero ariko turagerageza twumvisha bene wacu biburaya n'abandi dutahurane tugende imigenderanire myiza twubahana dusubire kuri itegeko ryo mu 2014 mwari mwatanze amezi 24 amezi 20 n'imyaka 2 ararangira umushikiranganji mushya yongeramo amezi 5 none amezi 5 yabahaye narangira bataruzuza ibyangombwa bizagenda gute twebwe gushika uyu munsi aho bigeze turabona ko ariko biragenda neza kandi turibaza yuko bazoba barangije niba bataba barangije naho tuzoya tugira icyo bita evaluation dusuzume ubushikiranganji buzoza busuzume burabe amasengero yose kuko tuyafise bado donne turabifise nakoye n'ibitigiri biroroshe kuraba uko bagenda bagira ugenda ushirako hanyuma rero turabe abazoba batabikoze muri abazoba batabikoze urashobora gusanga erega n'abantu baragize ishengero ugasanga atari kibaho nk'uko bavuze ko ariho mato ukama wibaza ngo ariko arakora kuko ni menshi na control usanga itoroshe tuze turabe atakibazo batakiriho kumbure afatingo yo kuyafuta hanyuma ayo dusanze akiriho naho turabibaza afise tubabaza igituma batakoze ico gikorwa basabwe hanyuma dutarabe amategeko ico gihe nibaza ko umushikiranganje abijejwe natwe tumufasha gukora ico gikorwa turaba ingingo ico korwa n'icayi ndora ko guca tubafuta cyane ko bafatira ingingo cyane kubongera umwanya tuzobimenya ico gihe kuko ubwoba buhari ni nka urabona bari abayoboke bazebeya bagiye muri Kongo ubu ngubu bageze mu Rwanda yego cyane bo bavuga ko bazira ibyo bemera batemererwa none hari impungenge ko nibigenda gutyo hari n'abandi bashobora guhunga nk'abazebeye ko bahunze reka rero ntabwo umuco mugenge nta muntu n'umwe mu Burundi gushika amashengero ahari ariko yatotezwa ngo yemere cyangwa ibiriya n'amahoro n'umutekano kimwe gusa bajya abantu nta shengero bakoze nta dosiye ya Veriya iri mu bushikiranganje turiko turavugira yo bisaba ko bagomba kubishengero Veriya yadutse ari mu Eklezia Katolika atangura kugira ibintu bitajanye n'imikorere y'ishengero rya Eklezia Katolika iravuga riti no ibintu bihagarare none umuntu atagira ishengero hanyuma ntiyubahirize amategeko y'igishengero bigenda gute erega n'igituma y'amashengero ubona guma gwira yikeshi barashaka kutumvikana ku bibazo ubudashimye rero aho gutera umudugararo mwiyo Eklezia cyangwa ibindi shengero araheza agatekereza agacagenda agasaba ibisabwa mu bushikiranganje bubijejwe kugira ngo ashingiye ishengero ryabo abavyumva kumwe mugabo bisunga amategeko ivyo ntabyo bakoze twebwe n'ubu munsi tubahaye kaze nimba bavuga bati umuntu bakubwira ishengero dusenge mu burenganzira bwacu nk'abarundi twize amategeko none ga yemwe twobankira gute bajya rero shengero ntabarimwe Eklezia Katolika yavuze ati ivyo bintu twaramutamena ahubwo ntibasire gutyoza Eklezia Katolika ni ntabo tuzi babazi mugabo batari kugira ibintu binyuranye n'imikorere yabo ico gihe rero leta ijeje kubahiriza ingingo nagira nkubwire yuko harimo n'ingingo ivuga yuko leta idashobora kwinjira hagati n'itunganywa ry'ishengero mu byo bitegereza gukorera amashengero muri ibwirizwa birimwo ariko biravuga yuko kumva z'umutekano no kubahiriza amategeko no mu gihe amategeko rero y'ayo mashengero atubahirijwe leta irafise uburenganzira bwo gufata ingingo kugira ngo urutonde rugaruke mu gihugu nivyo rero ivyo vyabaye hanyuma mu kuganira nta muntu yabirukanye abantu bose bari benshi basumba nawe 2500 haravuze bati twasanze twahenzwe barabivamwo ibereye ngaha ari abakatolika aragiye mu yandi mashengero hari n'abavuye muri Kongo barataha ndafite n'akarorero jewe kuwonzi
yari umukozi wa leta n'ubu mbere nibaza ko bazamusubiza mu kazi yari amaze no kwandika ikete nuko n'abandi rero tuvuga tuti nibaze igihambaye no kubahiriza kandi narageze ikiganiro cyo muri kw'ijwi rya Amerika ndavuga nti no mu Rwanda bagiye ndazi ko ari gufisha amategeko ntigwitaha naho nyene none nyakubahwa mushikiranganji w'imigenderanire bakungu w'u Rwanda yarabivuze ego yarabivuze ati aba bampunzi zose ni ngombwa ko bateza kubaza kandi igihugu utayubahirije bikunda ivyo nuko bimeze basabe rero baramutse bashatse gusubira mu Burundi ni karibu Mungu wanje leta bose ndakubwiza ukuri mugenzi imesha makuru abarundi bose bumva n'ivyo biharuro babesha ngo bicanke biriya abarundi bose bazi ko bari hanze nta bantu batarenga 34 baronderwa no gutubara ubwo Burundi nta bari tuzi abandi bose tubahaye ikaze batahuke nk'uko n'abandi bariko baratahuka iyi saha tuvugana mwesha makuru ndaguha akarorero kuva itariki 25 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka gushika itariki 8 z'ukwa gatatu uku turimo tumaze kwakira abantu 5,000 n'amajana 292 bari mu miryango 1,531 ni ukuvuga ntiduhagarika ibikorwa vyirabandanya ahubwo no kubera uburyo buke bwa HCR two twarasaba yuko hoza amakomva menshi ubu mwaka tuze kwakira inshuro 10 twashaka ko ugira kabiri kabiri inshuro 20 mugabe gacivuga ngo amamodoka n'ibiki ngo nibike kandi bimwe yayo kuko nibakuriye mu makambi Tanzania sete y'ubundi yinjira yo kubazana naho ari kibazo nayo ubundi nabo bandi rero n'abarundi biwacu tubahaye ikaze batahuka igihambaye gusa wumvise ibyo gusanga n'ibihagaze iwacu n'ubu tuvugana ntihabuze ishengero ryo bagemerewe uwo munsi n'uburenganzira bwabo bareke rero kwihomeka iyo bahinduye imikorere ishengero kanaka bisaba guhindura ugiye gutera akajagari mu ishengero isa amategeko yaryo naho iryo shengero rigatabaza riti nyabuna ngaha rero abantu baduhunza umutekano mu ishengero ryacu none leta yaceka abantu bagakwitana bagaturanira amahuzu ntibikunda ico gashafatwa ingingo kuneza y'igihugu yitungwa amategeko ikibazo cyo nyuma hano wakoresheje Kiliziya Gatolika hari abavuga ko aya masengero twakomeje kuvuga mato amwe agasengera mu mahema no kubera ubushobozi buto ariko aya madini ya kera maze yashize imizi ngavuga nk'abagatolika nk'abangilikani urebye nta ngaruka zikomeye bibafiteho abantu bakavuga bati iri tegeko rirabera cyane abanyagatolika abangilikani ari amadini asanzwe akomeye akabangamira amadini mato arimo kwaduka haba na gatoya no kuri mu Burundi sinze kubesha yabaye Kiliziya Katolika yabaye ishengero rya Anglikane canke abaproti bajya bakera amashengero amwe yatanguye kera nta na bamwe babangamira abandi bamwe bose bisengera Imana mu kwemera kwabo bakoreza amategeko yabo nta njyane novuga hagati y'amadini zihari canke amashengero ahubwo njyane zimwe zisanga hagati yabo nyene kubera ko bagera ahantu ntibagomba kumva ibintu kumuko babitanguye ariho baca hava kumugwi ukaja kugira iyi mishengero icyabaye rero Zebiya yari mu Katolika agomba kuzanamo ibintu bitajanye n'ivyabo ngo aca bikorera aho nyene agomba kuva mu Katolika numva bari kumwemerera hanyuma bababuza kubikora bagaca bagomba kugwana n'inzego z'umutekano urabona umuntu asenga Imana afata ibibando ngo agwane n'abasirikare n'abapolisi numva birateye ubwoba no kubiraba neza nico gituma tuvuga tuti yemwe tuzaba dusanga bavugishwa bavuga muri Bibiliya yuko ngo mu minsi ya nyuma haza abantu bigera bavugishwa n'Imana ngo bagenda bambaye nk'intama ariko imbere ari nk'amabingira ngo ariko muzubamenyera ku byo bama no kuvuga ku bikorwa byabo bitari byo niko bimeze iryo ni ijambo ry'Imana iryo ni ijambo ry'Imana kabisa niko rivuga ndabashimiye cyane kuri ibyo bisobanuro mutanze murakoze cyane bakunze b'ikiganiro imvo n'imvano aha niho turangirije imvo n'imvano y'uyu munsi